ni surat As-Shu'aib. Na ayasi wa Nabi Musa alaihi salatu wassalam na niya kaya manusa ayam taman sa mimbo at sumusa sa dua katawa mama. Agit mo malumi bulu-bulu lagi ko tuwa masa na kaya tanggun sa kanya sa ranon kay inayan o si pagarinyan. Siyempre yun, bando to diyan katano, miyakan pirapulo raon na kiyati niya si isa. Ayamaan niyan na kaya beling yan si sama diyan. Dia pikir yan na tunay taruh sa kanya, tujulan taruh na yun. Dia pikir Nabi Musa, aku desi panungan niya na so Nabi Shu'aib. Tingin na muda sa akur ini kada dia si ina. Dui su dimiatai. Kagi besi iya ke pakai kata kawan ka semotan ni genaru bena silepulu na bena toki-toki po. Natigin na sa uba ayam mapipikir ko pamana baka beling si isa Mesir. Natigin na maling ako rugi nakabeling ka na may ka makalimutan ka. Kaya paninti akan ruko Musa na para bekiran di ba adil ke dia kaya kapakati po na tungwa tigil mana iya kabelingan na gagawin kada berakan tunay ini dia berakan pagkailay dia berakan matao lagi ako makalimutan natin doon yan sa mga ayam yan sama nutun na pagbangan sa magrib natin doon yan sa mga ayam yan napiya ko nutin si karuman yan na gusto dua katao awata yan na mama agin ko plala ko sila na niya kalibutan nga siya primo nuto kaya lala ko nila na ayan yan siya primo na miya luy sa Quran at ededel anakan miya panutul sa tafsir miya didiksiran sa lakaw kiyo kita nila na tunay ni sa lakaw kiyo kita nila na lalala belagi belagi de adna karsada ayang hadap po na sa karsada benakarsada ro ikuan disir to na miya didiksiran agi ko disiran pa kanon kami akan libutan din na adna miya kapo na masindo si isa langit taman sa miya ba na pagilay nung Nabi Musa alaihi salatu wassalam agi ako makabuba asin tumi padagi mo tamaliwanag si sa Jabal Tursina watini waszaitun waturi sina yung Tursina Jabal Tur na sukay leon nung Nabi Musa nakajitan to ang malibutan na mana menggawa tanto apa terus dunia. Nating mo sa ikaruman yan na gusto ka tawata yan na sa igano din. At natigil na may ilera na sindo na sumunga ko ron bata ron makuha sa sindo tanong na gubang ko ron mano katigal kayawi. Ugid na yung mo to sindo na tigayaw to na di ka pa kaya may ilera manusia ayaw mo pa kaya ilera na sugusong Musa, naya kaliwa-liwa na kapilyo ng Musa. Napiya ka dikir iyan jiran, ako sugo katawa tayo na mama. Nasog yung sagyong uto maliwanag. Nakagyo kung makarani sagyong uto maliwanag na nilay niya na kayo at tanakan, katani tanakan. Pama na kayo na tanakan bidna. Benda maligyan uto so pagana, ba tanakan ni kayo? Natanakan jo kayo niya. Na mi ikato nagyong kuto maliwanag lagi doon sing light. Tumag ko ko ni so taxi lagi mi lolo mo sa lagi doon sing light lagi di pa manatanakan na yan. Namigigiro ro mi kukuano na. Mi kukulibdo. Ay. Na umanon makarani sa Musa napupakaliwanag. Kumana sa kaliwanag. Nakagya kumada nga Musa natama sa mimbeli so kayo apalay gedu.
Panamiya kaliwa-liwa na pamagod. Na, kagi ko yung mana niya na may layo mo sa tantod na niya kagudu-gudu nga tanto, agi ko to ako na Mindi awida kanot Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Berarti akan lagi sa Quran. Ani ni 130. Isa surah Taha number 11. Sisa surah Taha number 11. Falamma إدرأ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بكبس أو أجد على النار هدى. So kailan niya saging utuwa ako natigi yung mga pamilya niya na umkuso si ikadudlong. Ini anastu naran la'alli atikum minha. Natigi na milya na maliwanag na bakurun makakuha mibili nga karkanon. أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى. Nakagi ko mo man yan naging utwa kayo. Naging utwa to naging utwa pitirutan wa kayo to libutan ang utwa kayo. Tanakan na so wala mi nikikibidu naging utwa maliwanag. Falamma ataha nudiya ya Musa. Nakagi ko mo man yan ang utwa kayo amada nga yan ang iyagadugudu. Nudiya nakiyatanwan. Ya mana nudiya na lagi dua nabi yang digina suara. Oh. Ya Musa, hai Musa. Oto. Ilay naman sa surat Taha nomor 11 gitu. Oh. Falamma ataha nudiya ya Musa. Lagi ko ba kaya lagi ko to niya kaliwa-liwa naga kayo. Nudiya nakiyataluan sa gumini raw ko to asura ya Musa inni ana rabbuk. Inni ana rabbuk. Hei Musa, mata anasakan sutuhan ka. Sama na to na starting nuto. Oh. Inni ana rabbuk. Mata anasakan sutuhan ka. Fakhla na alaika na panganday ka sa dua at talumpa ka. Oh. Panganday ka sa dua, talumpa ka. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Kasi ka matatagusang kaya belintad. Kata ni belintad. Oh. Si ka matatagusang diyang kaya belintad muqaddasi asyuti. Bieloy asoti. Tuwa, ayang aranang kota belintad na tuwa. Oh. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Mana nino, pamahamantan sa mga pakaisip, may kamagudyo Ramadan na pumuti ang pakaisip. Ato na ingaran ang kota belintad at kaya taling nabila mo sana sa satimanay subuka emis bagana tuwa. At iba ka di kasi, kimure, lagi di kami tuwa ka. Kami siguro makaligatan. Oh. Na. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Wa ana akhtartuka na imanto na pinili akan saka. Oh, wa ana akhtartuka. Saka na pinili akan saka. Fastami' lima yuha na pamamakingan kaso ipagilaham ka. Mama na pamakinig ang asubtir umra kao. Yuti dirig yanom. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana la ilaha illa ana fa'budni وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى
Namana tanwayaw. Subusur kagagatan rumo. Kami awan na naman ako minirawa sa naway nikmanaw ni Juan. Juan utuldo. Repeat na ano to. Agi ako matalingo mo sa agi ako tamaliwanag, namiya ka nagsaswara. Ayam yan nagayan, aswara na ito ni Peter yan. Kay Musa, ang to nonon. Patambol. Kay Musa, Mateo, agi at tiruang mo, no? Inni ana rabbuk, mata nasa kanso, tuwan ka, fakhla na alayka na, tononon. Hindi nga sumbala, talumpa ka, innaka bilwadil muqaddasi tuwa, kasi ka matatawsang kaya melintad, asyuti, ayakaran yan na, niya tuwa, niya tuwa, oh, okay. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Na iman tulak, wa anakhtartuka, pinili akan saka, inarawakan saka, tinduwakan saka, napamagili na sukti ulang. Innani ana Allah, amata anasakan so, sakan, mata anasakan, nasakan so Allah ada simban arwarakan. Fa'budni, nasimba akong ka. Wa aqimis salata li dzikri, natindig na ka sa sambayang sa pananagemrakan. Oh, atang yang Indonesia butero. Agi mo to fa'budni wa aqimis salata li dzikri, suwatang ma dapat nalangon na sakro kabintangan na pareha pala connected sigo. Allah. Wa aqimis sala, natindig na ka sa sambayang li dzikri, sa ayakap sambayangan na para ko Allah na para ko luhur. Di ba na misimbe nga para kulur, misimbe nga para kuwasar, misimbe nga para kumagrib, misimbe nga para kuwaisak, na para ko Allah. Kailangan nakatanong din tanong na. Okay. Inokap simbe magrib. Inokap simbe waktu Aisyah. Parang mimbaloy amatang paparangayan. Miya disconnecting. Okay. Sisa ikaw Allah gudala. Amin boleh lagi dengar anak. Oh, lagi dia nak meling ako, ino ka meling, di kita miya gelas tusi, na miya masuk ka nami. Kenapa ya kakena ka na kaya kura ka kaya kakena ka na istigyu. Di ba kore kaya aja na? Oh, nah. Inna sa'ata atiyatun akad ukhfiha. Amata-mata natigu Allah asubangkit na pakatalingo maakadu niya karani-rani. Ukhfiga atiyag maakan akapakatan o bangkit. Litujza kullu nafsin bima tas'a, kaan mibigay ko umanigino sa pinggul bagian. Lagi dayo pama. Mana niyan nadigan di seminar, nadigan di seminar, nadini umapiluan to ni argaya, anto ni kipantagaya. Aya kakagdaman ni Rona, makoma sa walungan na maurina, pagitawag ka wallah, kaindaw ka suriga lor, kasi di ka seminar. Roma kagdam. Mato na di ka kagdam. Di ka katoko ano anto na kapia o hindi ka seminar, makomatang gano'n na maurina, betul na yung siya pagurano. Kaupo pa ka kasuya dunia na pangni na ka wala makasi. Kapagiler ka wala, namya ka seminar ka tinaway. Natinagyan niya ka pinaka mga seminar. Tinabya kaysa, natinagyan niya kaysa, nakatan sa walay ka, amagatos ka andena. Ayan badal. Napagiraw do ya Allah, laitani. Kada pagiraw ka, Rabbi rji'uni, ya Allah pakasya mo sa dunia, kapakadagdagan na sa seminar ang nagida. Andi kasi na kami ang dunia. Inos ka mo na ubangan og kabugaling. Kabakan og kabugaling. At ila di ubabugalan na. Nilay niyo, adi mo to, adi yung nipag-explain na kaniman to kikuan. Adi ay na ako si, di siya kinawatatan o sekretary. Adi ko man ay dituloy na siya, ganun lubog. Ayaw man yan, na taro to papagan mo gawin na doon ba sa iyo ngalong lubog. Ayaw ko, kaya paminto bintang na mapipigiran na arbo. Abang ano si Mibulu, ano ko si Napagning mo, Allah pala, tanong niya balasan. Ito ba tiyo? Allahumma amin. Allahumma amin.
Nah, pihak isin Allah Ta'ala, kaya pa yung mana niyan na inisin Allah Ta'ala sa Musa. Kasi bariyo, pag-isin na niyan, lagi dia, biya ko mga. Ito lagi na nawin ka si Lope. Kaya na, dia ka uban na risky na no matag. Oto, dia taruh taong. Isaw na ito lagi na nawin ka, payong. Ay, nung apoy siya pa yun, kaya mega niuran. Dia taruh to, sumusa na hindi pa kayo na mawit siya, takan na. Na ini sunod na Allah. Sige na. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ato nakakaptan ka ng Musa. Oh. Ito na ibig sabihin. Qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahussu biha 'ala ghanami. Waliya fiha ma'arib ukhra. Yang tingin mana ya Allah takanan na para kita mau ting na natin yung mga kabingan na kuwan. Kiran tunay ni. Okay, nanti akan dengan tingin ya Allah pusara naman siya. Oh. Natigyan na. Qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Atina Musa na lubid na ka. Oh, alqiha lubid na ka. Hindi lubid Musa kayo diru Allah. Nilubid yun. Ayaw nilubid yun. Nagumbuli ang yakalala obra na. Yan yakalala adipay. Siyempre, manusias ka niyan. Oh, manusias ka niyan. Di ba lumano siya na malay kang ngingiri at gumalai? Kalak ka. Kata, dia tiga-tigas kan bawang utip na yung pakadulayan sa kasanayupan. Ako na ba kanya pagbuta? Kung kita makabandong niya, kada-kada ka Maria. Oh, kenapa kanya pagbuta? Nagito ng nipay. Niyak ka na iba karong. Qala alqiha ya Musa, nalbet na kahit Musa. Falamma alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a, nasudukin nilbet niya no nami beloya. Ya kalalawan nipay. Tingnan na qala khudha, hay Musa. Kuha nga. Giro siya. Kumidala sa mga order. Qala khudha. Kuha nga. Kuha nga di nga nanatakan na ka. Di niyan kuha na ka. Nipay na. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Kuha nga. Khudha. Kuha nga di nga nanatakan na ka. Wala takhaf na, ligab ka na ka. Oh. Ligab ka na ka. Sanu'iduha sirataha al-ula. Naaya si Musa. Nakagi-order Allah. Ako maniyan na. Tinay. Sabi niya suwa. Oh, ay. Bukan niya pagbutan naman eh. Oh, ay. Ano kaya kapten na sanu'iduha sirataha al-ula. Naso kaya kapten niya, namimulig buta ka. Oh. Nimelo ya, takat. Natigin naginan, nakagin niya, subog na kan saka ko peraon. Naginan di pagan niya pagkiilay, ayam anan yan, na pagkiilay ka ko peraon. Ayam anan yan, na pagkiilay karka, apiu-piura diyan kaya katmiro, karka ana rapog, sa kanituan ka, na pagkiilay karka na tara anaw nga mapara, te apiura sa kanituan. Aso takan na biro ya kana nipay na kaya patan ka na biro ya kan buo takan na sa kan jutuan na sa kan mo ba ya Tiyang mana wadmum yadaka ila jana'i takhruj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra tumin gabu jangan ada kimuna ka limang oh. Nasod na ka sa kuwan ka. Tunay ni? Siya na lagi mo na ka. Sunod na ka no.
Sundaw. Na inisod yun mamuna biyuda Musa. Dati namin inisod yun, dati nawin, at ginaliw na ka. Na iniliyon yan, dati yoy akuan yan, iyak kaliwaliwan lagi lima. Ay, pamanay, nung ano yung pagabay? Tinaginan, napiyaki ya karena asal jutu ka. Aso lima nga, namiyada kubunda liya na lima ka, di liya namiyaka, niya ka sindo-sindo. Kaaya piyaki na yung Allah Ta'ala, beritahu din yung mana. Muta mana pa kayo insyaAllah. Na aya piyaki na yung Allah tanda, biuga no Allah Ta'ala tanda na siyaw tima na tanda. Dua tima na piyaki na yung Musa, na so pitoro na si piyaki na yung buwat ano pagtaw, pagtaw Firaun. Na dua si Musa, anto na dua, na wisyo. Anto na onon, petot timan, mimbuat apa kaisyo. Tanda, begitu Allah Ta'ala. Na dua timan, piyaki na yung Musa, na petot timan, piyaki na yung adene, Firaun, na gusto mga tantara yan. Ayah pakai serta, anton angkot dua, apiaki na Allah si Musa. Sungguh kena dia kota takanian, aku dia kota kia dio, limanya dah, dia ya. Kailangan na kita lu dengarwan ano. Baik. Linuriyaka min ayatinal kubara, idhab ila fir'auna innahu tagha. Nasawan ko Firaun. Kau lagi Hebreo. Biar kakuha kasakuan ka power ka na. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Sawan ko Firaun. Katantaw sa kanya na may tigas. Katos kanya na mimbinasa. Katos kanya na mindarwa ka. Ayaw ida ka lumusa. Lagi mo tayo itanong. Ayamanan yan na gimutan niya kapakabalas. Ataw niya, ang kamay sabapan niya kapakabalasan. Tawag ito na isulugin. Iya, Luis ko, inakuha tayo ng binaswag. Sabab sa aabin na ng Firaun, sa Musa, aabin niya. Aabin na Firaun. Nagutawiti niyo pa Musa sa sumpayan na kaya sakitan. Tigil ako niyo rin kami atero. Namiya ko Asia. Tigil na, kailangan na may matay ito na mana dia lah pihak kesakitan ako niya. Na Peter o Asia, natigyan Rey Firaun, na pagibuno na ka namin, ayamaan niya na miniswa-swa ka kung di lalagin. At ikatatagal lalagin, panagiswa-swa ka, di ko di magibuno. Ada lalagin. Doon ay milingot to, pamakasiritan, uba kami suwa-suwa ko, dia lalagin. Doon lagi dumarong niya wata. Ani kita kuha na ina, adi maging minukuwata ina limarang. Mana niya na, dia lalago to. Basta dia lalagin, uba kong suwa-suwa. Na, so ayan, tigo mo sa Firaun na piyang sakitan ako niyan. Natigin-away ka doon lalagyan. Kawan na lalagyan, nakarawangan niya, ikaw niya na sa kaibus. Lagi dito. Tingin na diya kung kiliwan lagi. Di na lang kuha ka man sa kurma. Ako minuwa sa kurma. Kuha sa kurma. Ako minuwa sa kurma. Nakuha ka sa wago. Nakinuha sa wago. Natigin na pa kau ito dewaro. Napi ako ito dero. Enibdad siya sa kurma. Enibdad siya sa wago. Napakadula ba? Asa nakakagdam, wala lalagyan, udah lalagyan. Lalumiyo lamang mo sa Musa. Ayun, kaya batanso, wago na yan inamin. Yako dila yan. Dan yan ko Nati ko Asia. Ayun na, nilalagyan. O pa baka nalalagyan kung ano yan ikuhan. Luison. Kaya benaran, natigilan na Australia lalagka. Mana nila? Kata na, nagiti kaya ako dila yan. Kenapa biya ako dila sa tumigasan?
Di Imang Duda, lagi-lagi tayo no setan uwan yun. Muli akin. Natingin na, ya Allah, nasungami ko, pero magdudumi ni Rasulullah, idhab ila Fir'aun. Sungano ko, sungako, Fir'aun. Tatong na nitigas. Natingin na pa man na pangusyatan na. Kararangin kami dyan na guro na eh. Natingin na, Qala, Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri. Kalau sobat yan, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Ini sobat yan untuk pangning yan no. Kadang ko napakaliwa-liwanag ang ngararabagan. Wa yassir li amri, napilubu-lubu ng ngararabagan. Wahlul uqdatan min lisani, napakaluwagang kasudila ko diyang ligatero. Yafqahu qawli, natawing kasabara kasubtero na ka. Waja'al li waziran min ahli, nabgiya ko nga sa saling gugupa ka na sigo ko mga pamilya ko. Harun na akhi, na ayak ka buya ka na so, arya ka na so. Harun. Usdud bigi azri, wa asrikuhu fi amri, kay nusabbiha kathiran, wa nazkuruka kasiran innaka kunta bina basira. Tayo. Sama nito na ludan tanong sa suratul A'raf. Ini tanong na suratul A'raf. Yan na penutuntan wayaw. Dia berdoa dua timan tanda wallah. Namilay nuto Musa kasama nila mana pagilay na so pito timan na tanda pagilay niya ko. Pero na gusto mga pagtaw niya. Suratul A'raf, alin so A'raf. A'raf 130. Aray, berarti yan ito kung muli tanongin ng mga pananapsir. Oh, 130. Okay. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لها لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Ito sa surah Al-A'raf number 130. Okay. Agin gumakaw nga sa Musa, si ko Fir'aun. Di ba, giyagutin niya, no? Gutin niyo tanong kumiyaw na. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنُ بِالسِّنِينَ. Ito nga niyo agin kaya pito tima na tiyubaw, piyagilay kiran wallaw. Sabi sa benar, inisik sa amay kung bawat ano Fir'aun. Bisinina wanaksin sumalom yalanggay rabun pangulaon. Kaya man niya na didin denuran. Oh. Kaya man na bisinina. Kaya man niya na tao na so tiyaw sila na si kusog dumiyaka. Miyaka pipira na una tiyaw sila. Yuti paganay apakilay kiran wala paigdam kirano Allah. Ikan wa magdamiran wa naqsim minas samarat na sulawan upamumulaniran na miyada sudinyan di tonanon apungan yan pamakaibarat yan
Kau pamaka beda na ipugungan yan na uman mo nga na 20 timanaw nga na mimbre na ipugungan yan na 3, na 2. Ay man niya na taman sa mga pamumula nila na misagit. Ato na ipitawira. فإذا جاءتهم الحسنة قال لنا هذه نائرا amini taling umakira na mapia na dira litero lagi narakatan mo ya. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a naigira ayamini sugat kiran na di mapia na ipendiiliran ko Musa kata ni pendiilan. Oh gitu no. Ipasenditiran ko Musa gusto mga pedi Musa. Otoong. Ala innama ta'iru ma'indallah kamata-mataan aso pagkisugat kiran amarata na si ibu itu puno mo. Ano nun? Allah ibaratnya lagi mo tadi niya na kaura. Ano po? Ang haba na kiri sa langit. Lagi mo tadi kau mau pamula, nanti kiri ko mau pamula. So Allah. Mana niya napiata kata na Allah. Asal kisugat kira nasi butuh puno ko. Allah nasi na ni sendiri ni Musa dunia ni Musa. Oh. Walakin la aktharahum la ya'lamuna ubid na sa mga tao na diran katawan. Wa qalu magma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Jadi bicara dengan Musa. Api ang tunaad ni pakiilingkar kami at tanda ipagakalkar kami. Nadinis ka buperati. Oh, mga rentok ma'am. Oh, mga prangka. Api tinilang Musa. At igira na qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Hei Musa, api ang tulad ni mitaling mga tanda. Ipagakalkar kami. Katero betang si Musa. Oh, ipagakalkar kami. Fama nahnu laka bimu'minin. Nadimis kabo. Perhatian. Nakagiya miyatirira na bukit. Nagiyan ako Allah, agi ko tatiw ba kira? Kaya pirado tatiw ba minisugat kira? 2 paganeron na? Taon. Ikadwa na? Diyan na ko nga pamula. Nayaman na niya na aya ini tundugun jagi kaya ko na 5 timan. Na ini sugat kira. Kaya palito wa makagi di sila mo? Perhatian. Nah. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Nah, nasiugo mikira natin Allah sulapay. Pia ka ay mana niya na milapay sukuan nila. To nasi betul mo milapay. Piba hajiran. Oh, gitu ikapi raw to. Kaya taluan dira nun, no. Kaya taluan dira nun. Na ika patay ni sugat kira na waljaran na disiram po kagagas sa kadang na tarapan. Tama katangin na iro, pumanulo ko man. Pumanulo ko yung mga ayaman niya na tarapan niya. Apian din sila jumla. Yagdam yung gira sumir na tamu-tamu ko. Adi kan pagawin na gitu na beriya mo to tarapan. Oh. Wal kummala nawata manataw bebay mama na dipekak na sa kuto. Auluya. Niya mo dyan dulu mga kuwan. Oh ay. Tama na ibaratian na kumiraw siran jaya. Yaro. Oh ay. Iya. Oy, kakuan ya paheman yan na igira minigasiran na ayat na pila o mga iginiran na kuto. Akito sira lang. Wal kummala. Mata nga pinupatin yuman. Adi kan util ka sa satiman ako to di gotong menjauhlungan. Oy. Leman nila pinupatin ko to so pila
Ami akan dengan lapilan, nabili ang koto. Oh, nagusiran lagi kotoa. Mama, bebay, wata, manaataw, napalay hindi kukuta, ayam ano yan na, ano ba na inusar yan na mayaway, gasan ka mga tatataksiran. Na mga tatataksiran na ano man ikay gino'n yan, na kotob man na di sila manindog mo. Iyo to sila. Ikapiro to tiudo. Na, nabaparte kay koto. Ang gino'n sila na parte sa Musa. Oh. What the father? Ikapira. Ikanume, minisugat kiran. Nagusira na ki ata ka may tumalababa. Oh. May tumalababa kanalangon nakaadira do kudinira na mapapanwababa. Nakadira ng mga baldiran na mapanwababa, nakadira ng mga tangubiran nakita tapo ko yung mga baba. Nasugod sila ko mga walairan na di mamang ni katan yan tulikon niya baba. Na tulikon niya baba. Ha? Namiyambang ko dito na Pip, ba na niya na ititinig sila may lairan na di kita na sumiyabda ka na baba. Biyubak sila, nekabturo na biyubak sila. Oh. Nah, berada parte kamu baba. Ada apa tu? Nah, wadam. Ikapira. Ito. Ikapito sama dia biaga napo. Nah, ikapito ini tiu bagiran na sudin sunna ayam ananya na lawas segiran na ayat minggu dia rumu. Wadam minggu jua di jalan Pekasan. Jalan Pekaino. Jalan Pangapigu. Pagi nung makasako. Arugo, nga mo na subi. Kaya suwaya na namin ako idakalo. Firaun alayhi la'na sa diyang utakele niya sa sunjo rugo na ayam asunjo lawasay ganay na ayam mimbalo ya rugo. Okay, number 1. Pag niya bisugat kira na tiyuman na tunanon. Iya undiran. Number 2. Kaya din sa ako ngayon pamula. Number 3. Lapay. Number 4. Tarapan. Number 5. Number 6. Number 9. Number 7. Badisaula. Minimoresyo. Ginan. Siyaw timan na piyakilay wala atanda. Adua si ko nabiula. Musa na pito ko Firaun agusto mga tantarayan. Bye. Nato na, sumatatanong ko na yan. Ano ka nalambal ko rasta no mga 20 minutes? Oh. Walamma waqa alayhim ar-rijzu qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ajida indaka la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israila. Falamma kashafna 'anhum ar-rijza ila ajal. So yung kaya ng Musa, kaya do pitiro akal kanan. Piya ko nutiyan so, taso piya ko nuti mo Musa. Pagarin niya na so, Aron. Ang iya kung mga maso Musa, siya kung pera ako kaya ka pis-to-pis sira. Nakataon niyo, ato ni Pitero Nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam. Peluluban lang sa surat utara. Siapa sa surat utara? Oh. So Firaun napiano nung kaya ng Musa. Oh. Lagi nga mga surat utara na yakan na lang siya natutulan siya ko Musa. Tutulan siya ko Nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam. Nagunia lagi panonong kaso Musa. Peluluban lang. Okay, na piya di kan matoon, namuray siya kamo. Penjudir nigam luluba. Oh. Peter yan na tingin na hey Musa. Derek na benno. Hey tingin Musa. Mga tigin kanilipat ti abiyat tikar kami waliden o kawamatayar ka piyag pramis ka.
Oh. Karamihan ka lang. Ayamanan yan. Nang iyat niya mabubali nga sa walayang na iyat igupiraw. Norabbi ka. Sa ayamanan niya nas kami, di miyuyagir ka. Walidan, kung kawawatay ka. Ha? Na ikadua tigyan manay na wafa'alta fa'alata wafa'alta fa'alataka nagu ikadua tigyan manay na miyatagugar kami na pinggulaw lang so pinggulaw lang. To na yun ta pinggulaw lang so pinggulaw lang na wano to lang to ni mano to. Pinggulaw lang so pinggulaw lang. So, kabaya yan na ginawa para ko Ha? Allah. So, inisugun wala na pindil ba kaya? So? So, inisugun wala pindil ba kanya na pinggulaw lang yan. Tama Yung tao ka, kailangan na mga examin na noon. Wafa'alta fa'alataka. Nagupinggulaw lang so pinggulaw lang. Ay, mana niya na biya pikir ka niya muno ka na niya muno ka sa mga pamilya ko yan. Taso yun niya. Oh ay. Di ba? Yun yan. Ah, atay ko tabi yun yan. Nasa katawa mama. Adi, wala. Naileta naman sa Suratul Kahf. Oh. So, di ko wala dito. Piano nung kayan, so yung maanan yan na Nabiula, Musa lagi salatu wassalam, aslata skatigin, piano paramis ka, na ikadua tigil man yan, fa'alta fa'alataka, na miyamuno kasipon, oy, na piano nakalapasamid na naon, nagupungay niya biya ko, naging pumusiya tangan nga sini. Oh. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. وكان له ثمر. Laban sa Suratul Kahf rin. Oh. Kenapa sa Suratul Kahf? Lagi ada sa kami man, ami makalawag sa Quran na kelipatan namin busog kilangag namin sa Quran. Di ka nung makaparate, ginapsik mo kung ano makakaligot. Sana ka kisumpata ka sa Quran. Oh, ay, kabatay na yung memory iyo to. Oh. Na. Yan may Quran. Kaya niyo, nabila Musa, alayhi salatu wassalam, na ito nagitapian utultano, wadakhala al-madinati namiya kasulun dyan yung kutuwa poblasyon namiya man yan na dua katawa mamaadi wala tagi mo tali wala Banu Israel ikadua adi yan di wala nanto nono tausan yung kutuwa ingad na inalangan yan so inalangan mo Musa so Banu Israel kaya alangan yan inalangan yan lagi yung kaayataw ko yun na sa mayabang atang gagawin Makaingin, mayabang. Nadikir no Musa, natingin no Musa, dirigan na iyatay. Na, miyanagi so Musa, so yung ginayan. Nagyaw makaw maginayan, tinginayan na, miyakang patay ako. Minigiba tayo inayan, tingnan miyatay tanong, at piyag pugad. Oh, na, nagyaw ko mapita, lumiyan ako, man, miyaw man yan man, na dua katawa mama, di man di, bawala. Na, basiran di mentay yung Nabi Musa, kundi rawat yang gaya Banu Israel, kaya pa namin yung manya na sumiyakin bubuno kagay. Okay. Yakin bubuno kuman. Napikir ang Musa, na ayamanan niya na abang ako nga man. Abang ako nga. Ayamanan niya na bawis ako nga, nakuta Banu Israel. Ati ko Musa di, kiyargan ako. Kiyargan ako, natigyan na matan Musa kau dia ko nga abang nga. Now dia kan report ang udah to askay miyo no ko miyate gabi. Oh. Miyade ko ko kalaban niya. So kaya ko no kalaban niya miya na labi ko dato. Piano to niya ko Piraon. So kaya ko no Piraon. Man ani tingin man to na pagisugin yung Musa. So Musa dera na uta kapiya ka palagwi. Inayan. Ano sobiyo ngayon? Sawa na to. Sawa na to. Sa kalasan. Sa Madian. Oh to. Mana niya na si sa Madian. Kore-kore ko teguan. Na mura-mura isa. Algi po magiging ako niya miti.
Aya asyungan niya nagia Madian. Aya mana niya nagia Madian na miyuman niya nun. So, ante miyuman niya nun. So, Nabiula Shu'aib. Niya pangaruman niya. So, Isak wataw Nabiula Shu'aib. Pira katayo watera nun. 2 ataw. Bubayo mama. 2 timana mama. Okay. Sabagsan, nakagya ko yung ano niyan na bakit ka maganda mo sa akin kaya sa puno ka muli marami ng tusog. Agin ko yung ano niyan na makapuwa na sila na gusto ko ang adini ko tigyan na tigupir aun amusa at aging gari hindi ditiro na tuhin na. Okay, na sa history na andun na katawan ng pira aun at na pura tuhin. Katawan mo Piraun, aad na original na Tuhan. O gayon, na aya din yung kaperatiya na uunot na kede suka dito iyan. O pamakaunot na kede so, kada to yung kapumere aya dito na so Nabiula Musa, na di ba yun? Antar yung ganyan di tiro na Tuhan na rin. Tinayat tuwa na kan na sumiya dinarkam, nagumiya dinarakan, nagumiya din gulang wano. Kadun. Tigiyo mo sa ana rabbukumul a'la di sa ganito na mako. Agiging mo tadi yang pagagsipan. Uba mi bebeso daradatian yang pagagsipan mi bebeso pangkatanian. Na. Tigin na baad na tanda mapakilay garakan. Natigil na o ayak kailangan ka na tanda na adna awida na ka na tanda. Ayan man, yan na sa start nga rin na napikilay niya nulo. Sama na ito na so 5 timan na doon, 7 timan na doon, dapat yung 7 timan. Inunaan niya doon yan. Tigil na ito din pawirutuhin lang. Tigil na ako so tuwa na kena kuyagin su ngata. Nakelin yang su betul. Nakelin yang su mudah. Nakelin yang su say. Tina tu na. Tina fanki biyamini katalqafu ma sana'u innama sana'u kaydu sahir wa ma wala yuflihu sahir haiswata. Alki. Ay mana niyan na ito ginawa na ini ito ginagawa niyan. Takan yan, nagyo dito, gina, namiya ka lang, lipay. Namiya lang suguan. Pero aulo, ako rin gali, pura lipay. Kaso kaya sipa, tiro nuya, mana niyan na Musa, niya lang sa Piraun. Nagyap lang yan. Namiya, pagilay no Piraun, nami magibuan. Takan tingin ang bagina mo, pawir ka na, simpo-simpo lagi yan ng Musa. Naging ipiyang inayara ka na power. Hey, masih mana rin? Kaya ano yung general? So, tingin yung langwan o tigas ang katanungan. Kasi sa miser, nasan matatawag yung kapangalintawan? Kasi nga miser, layata man nakapasagiran, manutir di kataw. Napalagwi ka din. Na hindi ka tayo na tangilayran ko lupa, natupi nila makatalong. Kira na si matataman siya buwan. Na kapasangiran, tiyandaran siya. Okay. Katitigas sila. Sila mga misri. Na, ayan niya suwayan na miyak timo-timo suukuan. Lango-lango ano seher kiran mo. Lango na pangangaling tawang kiran. Yun din supimam. Pamakuha ng mga tigisid nuto. Okay ka, mga talig nuto sa bangan. Di ka sa sabangan na Malaysia. Adi sana ka pipigyan. Yung mga talig nuto sa bangan na Malaysia. Nagusira na kay Mati-Mati mo, naustod na kaya buntalid na mga pangangatao. Natiyo mo sa katawan ni Juel yun. Watigin nyo, ilang mo yung narko ni Musa. Naimato na kudis nga mo. Natigin na di ba kato sa Musa ka sa kanya mo. Tingnan na ka, mataga si Ulo.
Ano man kaya pagkaroon niya si Igor? Oh, lumakilay niya siya pawirian niya siya kito. Ibot ko niya na eh. Oh, narin mo sa ready ka? Hindi mo sa review kung na piyasa mo. Ha? Kasama no to, nagiging pag-upag niya kapag katutunera na luisira na gusto. Karon. Ari niya na haron. Gikas niyo, naginigasan. Oh. Naya ka tinig sa musa. Aniyagda ka na sila na. Ako rin, kontesta. Oh. Natigo mo sa ating paguna. Tigira na pakuri ka. Pakuri ka. Na gua na kaya tigo piraon. Ya, bunin yung narin yung katanong na. Mira na kay pangitong yung mga taniran, mga giureran. Umani sana ano mga pawirian na. Na umani nito girar, ang bubuli ang mga nipayong. Kapan ano, lihat ka na di pa bibuli lagi ng pansit kanto. Abi akan na nama, sumusa naman lukuan. Hindi ako yawan. Awan. Hindi na sa bumi. Miyak tayo, tigumusa ka kanong na yan. Oh, kaya mana niya na sa kamu. Amiyad ka na yan, kabos sa mingita-gita yung lipay. Amiyad ka na. Awan. Nagaperaw, namin ni Bayawa sa Bala mo duli ang inalagay na kala. Sige na, narin mo siya. Yun yung kala kayo mo. Oh. Ano ba, na ipilala mo yun. Nagyong niya, pasan na tatantangan na operaon. Na kailan niyang kukuha, nagigiro niya siya. Badi ka ito kailan operaon na siga niya pinili. Oh. Sumasarira. Angki. Gina na laksa. Sa kapan. فلما ألقوا قال تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. Kaji mo yung mana niyan na ilbedu Musa. Gusya ginaw na. Yun niya ka na sa ka Musa, na niya ka na ikukuro kumang. Oh. Disiran di perpawana din. So, Itiara eh. naanipay. Na ayat yan betul sa tafsir. Ino sa yung mga mufassirun, mga pananagsir. Na ayat ko na siwa o nipa yung Musa na gunyan kana agyong kutayang ano niya na mga ato na ba ini na mga nipay sa lagi detibo mga ulama o pugamanok sa pansi takiya kanan niya gira. So, pindapan sila. Owan. Liyo loki ang silang namon. Owan. Atau matandang yung pera, tingin na dia, lamang ko na. Owan, nakon niya liyo lo. Oh. Nakanya ko, manuloki ang namon na miyakara ni sunipay ko piraon. Kapag aksyonan niya yung piraon, na miya lang sa piraon. At tingin na sa akin ni pagilastan niya. Niya lang sa piraon. Kaso yung kaya lang yung pag-ibig no ni Pay Superaon. Napiyan na lang yung Musa na ginawa niyan. Ay yung utatakan niya. Nadig na baka parateya. So? Ha? Then baka parateya. Nanamo na yung kita yung Nabi Musa alayhi salatu wasalam. Nalay yung mga perumahan na tumati. Gimuta Pitero yan. Oh. Dan mga parate. Tingnan na. Fa'alka faqud wala takhaf sanu'iduka siratan ula. Falamma ano yung Peter yan? Sito ka suratul Arab. Nagtablutian na lagi. Suratul A'raf. Dia nauke kabira pirate so Nabiula. Mo sa ingin na pagilay nung bala. Matay na nato ni Peter na Musa alayhi salatu wasalam. Dia kana 139. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. Atau repeat Iran.
Apia antu na unon din Musa initaling umangar kami at tanda. Nitas harana biga ipagutakakar kami. Ipagakalkar kami. Fama nahnu laka bimu'minin na dimis ka din peratiayaan. Ay tagelera na mga mamantibuin na nalipahinganan. Oy. Kaya mana niya na dimis ka bu. Berarti ano gay na sulang ulang walubalik mata na panay ang pera tiya sa Musa. Oy. Para silang pera tiya ko na biulang. Musa alaihi salatu wassalam aparat tiya amamanti. Kaso kaya katadakira no Fir'aun. Oh. Kaya katadakira no Fir'aun na mini katasiyan silang ko nawasay. Nanangwa no pagtaw Fir'aun na palapaleden. Niya matay. Na niya libuling siniyan sila sa giyang kutakuan. Okay, nasunjo kini. Kaya pakalibriyan niyang kira ng mga Banu Israel. Kaya inusong Banu Israel na ayay betukira na la'anatullahu alayhim. Bimumurkaan sila no Allah. La'anatullahu alayhim. Bimumurkaan sila no Allah. Ngayon, na inipuno kung masa umiyangaulan ng mga nabi. Na taman din iman ko na ayan napaparangay ng mga Banu Israel na kablalangan. Okay. Nagyan ng ilang ng Musa. Nagyan ko makalibri sila ro. Nayamaan niyan na siyo pa kiramuso Musa kakumya siyo sila musumimba sa sapi. Okay. Dahil na mo para peso Musa alaihi salatu wassalam. Kau tahu. Nah. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. Na ayat Peter Iran na mahma ta'atina bihi min ayatin hey Musa apya antunim pamitaling umangkar kami at tanda litasharana biha ipagakalkar kami fama nahnu laka bimu'minin na diwis kabo kanonon. Oy, di miska mo perhatian. Nasudin-sudin noke. Na biar punan din lagi ang kotoa ika. Ito na yung sugat kira. Bipunan do taon. Oy, bipunan do kuwan dauran. Bipunan lagi ang kotoa. Kaya din ang mga pamumulan. Minisugat kira lagi ang kotoa. Napay. Minisugat kira lagi ang kotoa. Di sirang peka tangga sa tarapan. Oh, lamong sirang Kyoto. Lawo na pananagwira na kiyataguin sa mga bubak. Tama sa kudin. Wadam na sudawa sa gira namin berid na rugo. Ayatin mufassalatin na mga tanda niya makarayat. Pastak baru. Okay, nabasiran din ni maratabat at Allah. Pastak baru. Basiran din ni maratabat. Wakalu qawman mujrimin. Na ayamaan na niya namin berisiran na pangapagtaw mga baradusa. Oh, hababsan na masih na si Iniyak po sa Nabi Musa. Oh, kakagya, ayaw kaga po si Nabi Musa na supuinta no, namya tirutan. Ayaw deta no si Maanoy na sudah 10 commandments. Yung at 10 commandments, di ba inisalidap ng mga Yahudi, ada 10 commandments sa Musa. Oh, na ayam man metu sa 10 commandments na 10 timan ang mga sugun Allah. Minitani ko minituron ko Musa isugin ko mga pagtaw kasi ko dapat kita ron ko Taurat to. Nasuka pa mga Roma na kapag-pakanduay ang nakasumagari. Oh, ibaratnya na magari nagapagapangaruman kasuka ka, napangaruman kapmanso. Hari niyan, lagi din no Yakob, kadam do Taurat. Naso Yakob natin karon na niyan. Sili natay ni duya yan. Sirakin. Ngani niya sirakin. Hari niya na piyun. Auto. Kaya mana niya na siko dapat kituro no Taurat. Nagapakay, apakah duya ano kaso? Mana niya na bagari, nagapakip na mga Roma ka na niya, kada ka Roma nga. Uwena, so kini Taurat, na pinagawin niya sa mga tax, minimisuguso ka diyakat,
minigusugusu kasemboyang, minisugusu kisugu no kumapia, nakisaparang kumarata, minisugusu kapipi ko loks. So insyaallah, nasa next akabisir di anungan arba, na ayatan o penutul lagi ko to 10 commandments. Oh, 10 inisugu wala ko Musa, penutul niyan ko beno Israel narod niya ko sa Nabi Musa na paglundan ng mga next anabi tama sa mga matanong si Nabi Isa alayhi salatu wassalam na mga matanong ko Muhammad oay nema na niyan na madyo pag makasujulan ulan na Ramadan apilay labay man ko Ramadan na Nabi magatus gawin penuh piray hajar piray lamang ko Ramadan 120 to 29. Sobra, sama na yan na ayat tulong na Jamadil Awal. Oh, Arabi Ustani man doon. Arabi Ustani. Na yasabi na Jamadil Awal, na Jamadil Awal, Jamadil Sani, Rajab, Sa'ban. Katulan, nasi ko saban at multakatan. Oh, insya perminta ko Allah sampai tanulangon kulang ulan na Ramadan na pala din mapipia ginawa niyo. Oh, ayaman niya nawad na pangasasakitan kita na pakabulir ng Allah na sa mga lukas tanong na isampay siran Allah talagulan ulan na Ramadan. Nagulangan. Ayaman niya nakagiyam niya pa sa debiyang iya oras tanong. Kami akan lepas ako pun sa 5 minutes. Oh, pagadiron na belasan tanong yan sa dunia. Kataya dia gaya koko maayat tanong Charman. Saya gaya barangay betul-betul ya pakang bebayan ni Bapak Ibrahim. Aja nga saya di Norsida. Oh, ato na ini na siapang kanuwang ako lawan margo. Lawan wabidakan na ayat tatap penyerkanu ang beta-beta na panagpanedin kapipi ginawa. Ay dapat yun. Ugu pada kang si Ustad Nasir kakagiyan. Ay di kapkapan yan na miyat titi ng tigilan ng itiru. Oo. Nakakatam niya tiyapan sa Quran. Na sa kanil kedua kami kakuan eh piya maganda ko niya sa datingin na dito tasimin na nakukuman na kung sa hindi kisyangan. Oh. Lagi ya, namang tanong ko mo sa kuwan. Ada pa taga imam sa amin dua insyaallah. Asal mana juga. Pagpudan yung upang nitan sa mga lokstan. Huwag sa yang menggeser itanong na gusto lawan ito man itanong na pagnitanong pangitanong palapalin kakadiyan siran wala uder paketang ugiran na sumangan ustan wa sisitu sa dunia na pagmanumanan wala sa umur yung gigiran wala na huwag na mga panyagit tali bulong mga multatan na pag-ipag-umar kita Allah Ta'ala Allahumma amin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa nas'alullaha min fadlihi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qaidina wa murshidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم ما في صدورنا. اللهم
إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازينا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك العلا من جنتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين يا أرحم الراحمين. Hei kanana mi amal kalimona masaling gagaw na katiya papalag na miskin nanto ya Allah pangnina berkakat na mi amal kalimona masaling gagaw maapi kami kalamun nagurila ikami kalamun ya Allah. Hei kanana mi amal kalimona mauri pang kami katang tumay kusuk na lamig wagamang kaya Allah nagutan to manipis parati mapapadalam ko mga puswami ya Allah na ya Allah naroon sa sabab akap karibang dami nagukap kadus kami kung kagagawin ang kadalawdo ya Allah nakad na nami ang magkalimuna di amin panamibabas so ng galaan kami ya Allah na maapi kami kalangon nagurilay kami kalangon ya Allah kad na nami ang magkalimuna pagpapali nami kupang niyamin kaya Allah asulang manot tungan namin nagululot kami muna ilatang kamiran ya Allah mapapadala besira ni mantu ku mga kuburiran na siapang kasirar kami ya Allah batabila baurun sumangay nami nagusto mga mami ikad na nami ang magkalimuna gumasaling gagawin yang kaya matiti mo na gumalili mo na mga baiya Allah kaya kadakalan sila di pagkatalo amana di pagkatalo ya Allah ikad na nami mga mami na ini karasay kamiran na mga inami na ini karasay kamiran ya Allah kad na nami na sumapapadal mo na kuburian na kad na nami na siyapang kasirar kami ding kasirar kami pagkasagara sa widakal kung magkuburiran ya Allah kad na nami ang mga kalimon na sukman sa mga lukas kami araraut na nami silang paniya Allah nakad na nami ang mga kalimon na sumpas-sumpating kapalan sumuray bugay kakiran ya Allah sa wada na mapapadalam apanyakit na wad na mapapadalam agdaman ami ang dugo kumaangang ang gautiran ya Allah na pagipagawa ano kakiran ya Allah pakakasuyang kaswasalakat piyaw lawasiran ya Allah kay na nami ang mga kalimon na masaling gagaw pagninamir kaya Allah yang kaya yang nagkapapadal manahal kami yang kaya nagmakabato-bato ya Allah ikad na nami ang mga kalimon natatapang kakiran suka bipya ginawa natatapang kakiran suka nilinda dia Allah ikad na nami ang mga kalimon na nidasan na kasiran ko may tumalawid akal nidasan na kasiran ko may tumalabuko nidasan na kasiran ko may tumalawid akal ya Allah nanidasan na kasiran ko may tumalapan ya kiti ya Allah kad na nami ang mga kalimunawan na kapapantagan na makatutalo kiran ya Allah pagninamir kaya Allah pagit pagawa na kakiran ya Allah sunay tumalagdang niran ya Allah pakakasuyang kasiran ko asala katutagumpi wang mutayran ya Rabbal Alamin
karena dalam yang kalimu lagi yang kedar pada semangat pada guna pakambarakan tangkau nasukaw yang ganyan ya Allah nasukaw yang pria dulu napakambarakan tangkau nasugal bagian ya Allah karena namin nasukama uy panapadang kong panaturunan nagudang kong panilagang nasugal bagian ya na agad bagian awapi paguyag yung pamilyan ya Allah risiin kasiran luagin kasiran ya arhamar rahimin karena namin yang makalimun mag-anda na sumunod na Ramadan pagninamir kaya Allah pala kaming karampay na ulan Ramadan ya Allah karena namin ang makalimun na masaling gagaw si kami mapapadarmi mantu ya Allah sa kiyang kaya turugan na kiyang kaya tiwalaya si Haja Siti Ainabu si Haja Amir Hasan na kiyang kaya mga bawatan yan ya Allah ikan na namin suka pakatiting degunan na sa kiyang kaya turugan niran ya Allah mabaluyay ang unsiran mo kamagpianiran mabaluyay ang unsiran ya Allah kutuan kaya Allah na mabaluyay ang pangalanginan kung may tumala amurala na may tumala awinakan na may tumala tiway biturun ka po niya kaya Allah ganda na miya magkalimun so kapipya ginawa ng pakalang kapang kasagyan kaya ingiran niya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع المتقين الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين. Baik, kita di mana ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak mandi mereka. Nak mandi binatang, kita nak lagi baik. Nya ka makan bisa. Dengar di dalam dengar.